Lahko jaz? V tem panelu zelo zanimivi vprašanji izhodki in zelo sem pripravljeni. To bo prevedno moja nevarnost, ampak bolj koncizem. Najprej bi tokrat dr. Gabrič predstavil izvrstno predstavitev, res. Samo bi imel par pripomb in par vprašanj. Najprej, da so to, ki ste na začetku omenili, v bistvu ta, bi rekel, kriterij, na podlagi katerih tako govorimo o disidentstvu. Mislim, da je prav, da poskušamo uvesti neko, kako bi rekel, konceptualno distinkcijo na temi pojmi, nekaj uporabljamo kot enakovredne disidentstvo, opozicija, ker pač, ampak je prav, da poskušamo pač videti, kakšne so različne forme, ki se dogajajo v različnih časih, pa da videti, če kako lahko na podlagi tega, kako se tudi drugod in nasploh uporabljajo te termini, uporabljamo te pojme, da opišemo različne fenomene. Tudi jaz, recimo, ko sem poslušal Josipove predavanje, ki je bilo zelo zanimivo, ampak mislim, da to je ravno primer neke osebnosti, ki po mojem ne moremo imenovati za disidenta, ker ravno ne ustreza nekaterim kriterijem. Zdaj pa vprašanje, kateri kriteriji to so, jaz mislim, da ste vi nekje se strinjam, da vaše kriterije, nekje se ne strinjam. Kaj pa prvi, ki se strinjam? To, da je ključni kriterij javno, ste že napisali, javno zagovarjanje kritičnih stališč, pa absolutno se strinjam. Ker je tudi v bistvu, če gledamo celoten korpus literature, ljudi, ki jih lahko nedvomno imamo za disidente v srednji in vzhodni Evropi, to je tako ključni element, to javno zagovarjanje, recimo, če gledamo Habsburgovega močnik, je tako centralni element, da to nedvomno je. Se pravi, nekaj takega kot zasebni, privatni disident, to pač je kontradikcija, je kontradikcija v boju. Glede ostalega sem bolj skeptičen, recimo. Prvi, da nekaj se dalje razpoznavna demokratična liberalna stališča. Zdaj, glede tega imam več problemov. Prvič je ta problem, da liberalna in demokratična ni sinonim. In velikanska večina v srednjem vzhodno evropskih disidentov, skoraj kot vsi razen majhne skupinice na Poljskem, v Gdansku, niso liberalni v nobenem, oziroma, bom rekel tako, po večini veljavnih kriterijih. Lahko bi jih imeli za liberalno v smislu, da tem zelo širokem pojmu liberalnosti, da se uporabljajo hladne vojne, sprej ta hladna vojni liberalizem. Ampak še glede tega ne bi rekel. Ne vem, po katerih kriterijih je recimo Václav Havel liberalec. Mogoče po letu 90, to pa se približuje nekim liberalnim pozicijam, ampak ne vem, po katerih kriterijih je Mihnik liberalec, pa Konrad in tako dalje. Zdaj, demokratična liberalna, če gledamo to kot nek skupen pojem, poskušamo nekako, ste razumeli, kaj se tukaj mirali in mislim, da ste zaznali nekaj pravilnega, ne se pravi, da nekdo, ki, izhaja nekih postfašističnih pozicij, pa še ne moramo gledati do disidentov, te pomenilo, ampak problem je, da prvič takih ljudi dosti ni, v 60-70 letih, ker so že vsi v emigraciji ali pa podrušo, in drugo je spet, recimo potem Solženicin, Solženicin, po mojem, ne ustreza nobenemu temu kriteriju, ne demokratično, ne liberalno. Zdaj, je disident ali ni disident? Ne vem, po mojem bi tukaj mogli malo drugače to definirati. Se pa strinjam, da je, kako bi rekel, instinkt za to distinkcijo, da nekaj tukaj je prav, da nekaj moramo nekako poskušati najti razliko med, ne vem, tudi na čisto idejni ravni, med Pučnikom na eni strani ali pa Hablom, vsem njihovim razlikam in ljudmi, kot so recimo, ki še po drugih kriterijih ne ustreza, pa recimo, če bi idejno ljudi, kot so recimo, Dobrica Čosić ali pa, Mihis, recimo, taki, pa Franjo Tuđman, pa še šlazi. Čeprav, tukaj sem zelo skeptičen na te kriterije, tako govorim. Potem kriterij spor z odnosmi in kaznovanja. Okej. Kaj pomeni recimo spor z odnosmi? In kaj pomeni kaznovanje? Spor z odnosmi so vsi prihajali. Hočem reči, težko najdemo nekoga, nekega intelektualca, ki ni na neki točki prišel v spor z odnosmi, bolj si glede uredniške politike in tako dalje. In kaj je kaznovanje? Kaj je kaznovanje? A je to, recimo, kar se je zgodilo Žižku v 70-ih letih, da je bil postavljen na knjižni čar tam marxističnega
centra in da potem pač to počasno ne mogo dobiti dela, je to kaznovanje ali ni kaznovanje? Moj pa nekih normalnih kriterij je kaznovanje. Zdaj, če gledamo to najstrožjem kriteriju zapor, potem vidimo tudi velikanske razlike v državah. Ja, na Češkem so pač metali ljudi v zaporu v času normalizacije. Na Poljskem, Mihnik je bil v zaporu, koliko drugih je bilo dejansko v zaporu. V Bakovski recimo ni nikoli kaznovanje, pač smo rekli, boljše bi bilo, če bi odšli, in je odšel. Ne vidim, se mi zdi, da je toliko nekih nejasnih tukaj ločnic, da težko sprejel te kriterije kot neke absolutne. To samo stavk temu, ko smo bili še tako dolg. In pa še nekaj drugega, pa bolj vprašanje, ali pa istočnica glede diskusije. Recimo, to je zelo zanimivo Sloveniji, da same partici leta 1957, da je, kako bi rekel, oznaka, ki jo uporabijo za učnike, da je Džirovsovec. In pač to je pač en izmed oznak, ki imajo pač na razpolago, ampak dejansko se meni zdi, da je v tistih učnih kontekstih zelo dosti Džirovsovec. Tudi me zanima, kaj menite o tem, koliko je dejansko on bil pododljiv v Džirovskih tekstih, ne toliko tega nove klase, pa te prejšnje, te oporni. In zdaj me gledate, da to želite, da bomo moram čati. Omenil si Josipu Podavno, imaš da vprašanje za njega? Če imaš, ni pa... Ne, je samo ta pripomba, ki lahko pač potem, da mi odgovoriš, zanimiva osebnost, mislim, da tukaj jasno pokaže neko trajektorijo, ki pelje nekam in je potem prekinjena, kot si zelo dobro pokazal na koncu, ki potencialno bi peljala verjetno bodi si do masovnih pozicij in potem ne vemo kam. Ampak ravno to se mi zdi, večina najmlajših teh disidentov grejo prek neke trajektorije, se ne zbudijo zjutraj in so anti-komunisti, poteka to v nekem dialektičnem odnosu. Zdaj, po mojem vprašanju, kje lahko govorimo o disidentih? Po mojem, prav zaradi teh stvari, ki je omenil dr. Gabriš, pa še tako kritičen je nekaj narev, po mojem lahko govorimo o disidentih kot demokracijskih let. Ker tudi horizont njihov več nekako ni več tisti socializem, kot je tako za vse že v 60 let. Sem rekel, kriterij je dejansko moj, mogoče sem bil malo premalo natačen, če so demokratično liberalno, nisem mislil v smislu liberalne demokracije med političnimi strankami, ampak liberalno v smislu libertarnih svoboščin, temeljnih svoboščin, v smislu svobode vesti, svobode tiska, osebne svobode. V tem smislu liberalnih svoboščin. Torej ne liberalne demokratske stranke, kar pomeni samo, da krščanska demokracija sodi v to kategorijo, socialna demokracija sodi v to kategorijo, nasplošno tisti, ki zagovarjajo tisto, pa seveda, vedno je že prej, ko sem rekel, problem je govoriti, ne sem Jugoslavij, pred 48, pa po 48 začnemo včasih operirati s pojmom človekove pravice, pa govorimo leto 45, dejansko pa seveda bojo ti vseh pravnih, ki bo upozoril mednarodno, da je to uporabljati ta pojem pol potekrat, ki je definiran v deklaracijo človekovih pravic po 48 leta. Torej, samo tukaj ne gre za liberalne demokratične, ker jasno, da je katoliški Poljska ima večinoma so to katoliški intelektualci, en del, rečemo, ker izhajajo iz tega nazora. Drugo pa, seveda vedenje, da to ne opremeljivo pojma, pa se pravi, to samo, da je podekaj definiramo. Je vse eno razlika pri nas, recimo, bom nekaj dačko studentka, nekaj čas nazaj, ko smo se na CDV-ju, torej naslednjih FSPN-ja pogovarjali o 4 profesorjih, ki so vrženi iz pedagoškega procesa, pa vedno so nekateri danes rekli, ko bi imel jaz ta privilegij, da bi lahko raziskoval, pa da bi se manj študenti ukvarjal. Torej, to kaznovanje teh 4 v 50 letih je razlika od Mihnika, od Havla, ki jim pravzaprav ostane samo delanje na pumpah. Samo tako je malo, tako je zelo malo. Pa tistem, Kozebek, ki mu 10 let ni mogoče pojavljati, pa sledje so tudi določene fluktuacije. Tudi Janko Kos pravi, nekaj let ne mora pojavljati, potem pa zopet tako. Tukaj se je različna fluktuacija, zato natančnega oprijemljivega nimamo, ampak nekaj, kar je možno dokazati v smislu, da je posledica nekega političnega spora in politične vere in kjer ti tega intelektualca omogočiš v njegovem delu. Ali je to raziskovalno,
Ali je to pri objavi, ali je to pri štipendiranju, ali je to pri odzemu asistentske službe. No, če računam Pučnik in takrat kompletna generacija, seveda, njegovih sodelavcev, takrat seveda, naslednjo smo se počakali do naslednje reelekcije. Tako je filozofske fakultete. Samo reelekcija, komisija ve, da ne sme potrditi ponovne reelekcije v asistente, kar seveda pomeni prekinitev službe. Torej, v tem smislu, vem, kjer je to se počakal, pa seveda, pri Pučniku je opazno to, po domače rečeno, ker so šteli pojem ziharni, kar označuje pa še nekateri drugi ideologi, džila so več, seveda, etiketiranje je potem splošno. Po vse 40 letu so vsi informirani, pa za katero najbolj tisto, kar je izrazil Tone Partlič v Moj ato socialistični vladi, pa vas prosim, ta pojma informirani več še izgovoril, ne znam. Torej, potem je džilosovec in seveda, če bi šli pa naprej v njegova 70. leta, je povsem tehnična inteligenca, so pa tehno-liberalni. Jaz sem rekel, kljub temu, kljub temu on pa je. Pri njemu pa je, torej pri Pučniku pa dejansko je opazna, po domače rečeno tisto, razhajanja med partijo in razhajanja med partijo in njenimi idejami, pred gospodom na oblast in partijskim stališčem na oblasti. Tukaj je izraziti ta isto, kar najdemo pri Džilosov, tista samo etiketa Džilosovstva, je pa tista prvi članek, ki je za ukinitev Revije 58 izrabljen kot povod kritika upletanja, da oblast nima pravico diktirati dela v kulturnih ustanovah. To je pa tista tipična pa žigosanje z etiketo. Do čem prejudi naša družbena stvarnost, je pa direktno opazno pa džilosovski članki noter. Po mojem tudi, da njegov vstop v partijo ga je treba razumeti, oziroma ga je koristno recimo razumeti znotraj nekaj džilosovih predstav. Se pravi, tisti predstav, predvsem Džilosa iz tistih člankov, ki piše o Gorki, se mi zdi, da neke teze, ki jih tam postavi, je neverjetno, koliko jih teh odmev, če bom kjer recitiral, logično, ampak vidim te odmeve, recimo v tem Pučniku mi šla, potem iz leta 57, potem leta 26, pa še ni več tega. Jaz mislim, Jožo to še kratko, vprašanje, ki mi po besedi, da bodo degradiral. Kad si spomenul degradacija iz federacije na republički mesti, da si siguran, da bi to bila degradacija, je recimo Kozbek je baš pisal udaljen v Beograd, gdje sam ne štetan, udaljen iz Ljubljane, gdje bih mogao biti štetan. In baš u 50. godinama, kad na mjesto grada načelnika Ljubljana da stave Jako Avšića, imao je problem da ga stave jednog čovjeka koji hoću da se od Tarase, gdje ćemo ga staviti na gradonačelnika, on ne pravi problem, šta ćemo sad s njim? Znači treba razbiti Ljubljanu na 5 opština. Da ne bude prejak. Treba misliti to. Što tiče definiranja pojma disidenta, dakle, to je ključno, trebamo definirati što disidentstvo je, što disidentstvo je, pogotovo kad je pitanje socijalističke Jugoslavije, gdje je to, po mom mišljenju, vrlo kompleksno, ako shvaćamo pojam disidenta u onom užem smislu javnog zagovornika liberalizma i demokracije. Ako tako definiramo pojam disidenta, onda u Jugoslaviji to mislim da ćemo na prste ruku tražiti pravi disident. Ja sam ovdje u tom smislu da ni Holjevac sigurno ne bi spadao, jer on nije zagovarao liberalizam, pa čak i demokraciju u smislu više partijskog sistema, to nije zagovarao. Međutim, ja sam ga ovdje stavio u onom smislu kako često neki autori govore kao o otpadnicima partije, koji su od partije otpali zato što su zagovarali nekako izražavanje drugačijih slobodnih mišljenja u odnosu na dio mainstreama. I s druge strane, jer on stvarno je zagovarao, recimo, kad je Stilinović podržao, odnosno, kad je dao preblagu kritiku Đilasa, Stilinović je nastradao, a dao je preblagu kritiku, nije zapravo ništa specijalno zagovarao. Holjevac je stao u Stilinovića, recimo, sa Stilinovićem se više uopće nije smjelo doći u kontakt s njime, pit kave, ići na ručkove. To je Holjevac sve radio, dok su svi drugi otišli od njega. Dakle, on je zagovarao taj princip da ipak svaki član partije rukovodstva može reći slobodno ono što misli, pa da se onda demokratskim centralizmom dođe do neke odluke, ali ako je takva kakva je. I s druge strane, Holjevac imao priliku više puta posut se pepel.
Dakle, u smislu prihvatiti partijsku kritiku, ok, tu sam pogriješio, idemo dalje, da ostanem na vlasti, da ostanem na ovim mjestima, međutim on to ni u jednom od ovih slučajeva nije napravio. Dakle, i 54. je to mogao, i 66. je prije samog njegovog izbacivanja su mi nudili, ok, daj, poništi tu odluku o dodjeli nagrade praksisovcima i sve je ok, on je rekao neću, idem. Isto tako 67. Međutim, 67. je već bio kraj. Dakle, imao je priliku proći bolje od onog što je na kraju napravio. Tako da u tom smislu sam ga stavio ovdje kao disidenta, ali ako kažem pitanje definicije, ako definiramo ovako usko, onda sigurno ne možemo govoriti o zagovorniku liberalizma i demokracije. Ja, jaz imam vprašanje za Matejo Režek, ki je res to problematiko, ki je kompleksno zajela, lepo očrtala in moje vprašanje se tiče glede tega, če je v teh člankih ali pa mogoče v drugih dokumentih, ki vem, da si sledila, se kdaj pojavlja kot realna opcija sprejeta strani, torej teh do socializma najbolj odprtih in prijaznih teologov, to, da bi se dejansko nacionalni episkopat osamosvojil in nastala neka vrsta kot pravoslavnja. In potem še dodatno, če se kje v teh člankih, če je kakšen odmev tudi za vprašanje odnosa med religijo in partijo v starih vzhodnoevropskih državah, ki recimo vemo na Poljskem so lahko bili neki člani partije. Ne vem, če prav ste po vojnem obdobju sicer, no, ampak če se recimo tudi to, ki je pojavilo, ampak najbolj me da ste prav Ja, če dela kakve usporednice, recimo, če rečejo, pogledajte, ne, mogoče bi mi sledili tem zgledu. Mislim, če je dodatno, mislim, se navezuje. Mogoče da to ta konkretni član, ki si ga omenjal od Ježekoviča iz 53. leta, ali je 52. leta, torej to je včasih, ko gre Baruk ven in se že pripravlja uvedba nadomestka, torej družbeno-moralna vzgoja, ko mislim, da je 53. uvedena, 52, torej uvedena, in seveda tam piše, to ni nadomestilo Baruka, konkretno dogovor je pa čisti nov Baruk, ne? Tako se začne uvedba predmeta. Torej, ali je možno, ne poznam, ti poznaš ta član, ali je možno dejansko ta član torej tudi kot kritiko na obedva strani? Torej, ene in druge z usiljevanjem, ali je nekako konkretiziran, ali ga je možno razumeti kot kritiko vsakega, ki tako misli, ki usiljuje svoje tako. Hvala za zanimivo vprašanje. Kar se tiče sprejemanja ideje o nacionalni cerkvi znotraj civilno-metodijskega društva, lahko rečem, da te besede, torej te sintaže nikjer ni bilo, oziroma sem jo pravzaprav našla, sem tam že v 60-ih letih, ko sem v nekem odvodniku jasno napisali, da nikoli, da tudi članstvo civilno-metodijskega društva nikoli ni ne soglašalo, ne o tej ideji razpravljalo, ne karkoli. Skratka, popolnoma se vse distanciralo od nje, za 50 leta in oziroma za vse te poti, ki sem jih preletela, pa lahko rečem, da govora o tem, o neki učitvi nacionalnega episkopata Vatikana ni pogovor. Vprašal sem tudi, to je tudi zanimivo, ja. To sem se tudi sama spraševala, glede položaja cerkve in religije v vzhodni Evropi. Zelo, oziroma tako bom rekla, zelo malo je člankov o položaju religije in cerkve drugod po svetu, to recimo na zahodu in tako naprej primerjave, kako bi lahko pač nočne stvari uredile, vzhoda kot da ni. Tam proti koncu 50 let se enkrat, ampak ne v novi poti, ampak v razpravah Verske komisije, je Jože Lampret, ki je bil sekretar Verske komisije, je izrazil opažanje, da bi bilo pa vendarle dobro se poiskati tudi, kako je, ampak on je to govoril z drugega vidika. Češ, pri nas je položaj verskih skupnosti zelo urejen,
če bi pa to primerjali z položajem cerkvene religije v vzhodnem bloku in šele takrat bi videli, kako zelo dobro so priplasili te razmere. 99 približno. Jaz se v kasnejših letih pa potem vsakem človeku tudi dobim. Tako, no, mogoče je te članke to spodbudilo. Ampak do takrat, da bi se primerjali položaj, ne. Ježekovičeva kritika je absolutno letela na opozorilo. In to ne samo v tem članku, da sem se povedala, da postavlja samo en članek, če mi čas je mogoče več. Večina njegovih člankov, ki so se dotikali odnosa države in cerkve, je bila jasno, da sploh tega ni skrival kritično tako do nedopustljivosti oziroma politike države do cerkve, kot do nedopustljivosti cerkve do obstoječega stanja, ki se mu bo treba nekako prilagoditi. Torej ne moramo se delati, da tega stanja ni, in se zapreti vase in molčati. To je bila nekako njegova pozicija glede, torej kritičen je bil do obeh strani. Zdaj, ali je to letelo na družbeno moralno vzgojo, ne vem, ker takrat pravzaprav še ni bila uvedena, ne vem, koliko je v času pisanja tega članka bil seznanjen, tega se ne omenja konkretno. Ampak seveda kdo pa v celotnem šolskem sistemu je probiral, da se je on izrazil dialektični materializem, in on je temu seveda nasprotoval, če ne en svetovni nazor, zakaj, torej če je en svetovni nazor, zakaj ne bi smeli tudi drugi svetovni nazor. Oziroma, sam je skopal stališče na noben svetovni nazor, ker je šola ne učila znanost. Vsak svetovni nazor pa je hkrati tudi lahko že pride v vero in religiju. Ne, ste malo bolj sofisticirani. Samo, jaz bi nekaj drugega povedal, če smem. Ja, bom najti drugi. Ja se ispričavam, htio sam pitati samo, dakle, kolegicu Puhar, vezano uz njezino izlaganje, nekoliko pitanja i zapravo bi to pokušao prije postavljanja samog pitanja zaokružiti jednu tezu koju mi se čini relevantno za shvaćanje tog kompleksa suodnosa titoizma i disidentstva. Naime, ima intrigantnih tumačenja disidentstva koje je protumačeno ne samo pojava, znači koja je duboko ukorijenjena u socijalistički ideološki okvir u smislu da postoji nekakav mainstream i ljudi koji kritiziraju u skladu sa revolucijom koja teče, a zatim postoje žrtve toga skupa. Dakle, postoji tumačenje prema kome je disidentstvo zapravo pravi duhovni rezultat realnog socijalizma. Ako kažemo da je duhovni rezultat, znači da su oni koji se bavili kulturom to promišljali, recimo, kao što je kolegica govorila, na razini religije ili poput Đilasa koji su smatrali da treba razvijati te revolucionarni koncept nekakvim novim liberalnim pomacima i tako dalje. Ono što me interesira, samo još jedna dosta meni se čini zanimljiva i relevantna informacija koja se može gledati kroz analogiju. Nedavno sam listao stranice Hrvatske revije, naišao sam na članak u kome glavni urednik Vinko Nikolić s velikom razinom rezignacije govori o tome kako je Vatikan primio Josipa Broza Tita, odlikovao ga godine 1971. Znači, to je jedno službeno priznanje i Nikolić je rezigniran time što se Vatikan ponaša kao država, kao službeni subjekt koji priznaje, dakle, Tita, Jugoslaviju, titoizam, kao relevantnog i priznatnog partnera, a s druge strane Nikolić kaže postoji veliki antagonizam koji je poznat, recimo, na primjeru Kocbaka, između praktične politike partije koja tumači, znači, religiju kao opiju masa, iz ovoga bi proizišlo da je Tito vrlo vješto manipulirao i masama kontrolirajući religiju, rezultat toga da je primljen i oblikovan u Vatikanu 1971. Pitanje za vas. Čitao sam nedavno korespondenciju, dakle, Jožija Volšeka i Borisa Pahora, u kome Pahor poručuje Volšeku, koji se kao malo zaigrao nekim svojim temama, da zapravo jedina veličina koja će opstati u sklopu slovenske kulture su ljudi poput Kozbeka. Između ostalog navodi zato jer je Kozbek iskazao svoj idealizam, znači shvaćanje koje čini se bilo iskreno, bar to proizlazi iz njegovih autobiografskih zapisa kad putuje preko Livna u Jajce,
gdje doista smatra da će se komunizam i socijalizam uspjeti nekako povezati kroz tezu da zapravo Slovenija ima vanjske neprijatelje koji su identični onima protiv kojih se bori Tito. Znači on vjeruje u Tita, vjeruje u taj koncept mogućnosti povezivanja, kasnije znamo stradava i tako dalje. Pitanje je za time, da li je taj idealizam Kozbeka s jedne strane prepoznat doista kao neka baština, recimo, slovenske kulture danas, kakav je odnos prema, recimo, nekakvim istraživanjima koje su radili Todor Puljić i njegovi suradnici, Gojković i tako dalje, da je danas, recimo, Slovenija jedna od sredina koja je najviše priznat titoizam kao neko nasljeđe. Znači, to nisu one ekstremne natruhe, naravno svugdje je to podijeljeno kao što je to slučaj, recimo, Hrvatske ili Srbije. I drugo, da li su konkretno u tom razdoblju, kada je Kozbek na udaru, pa dolazi do relativnog otvaranja, postale nekakve veze, recimo prema Vatikanu, koje su tu dvojnost o kojoj je pisao Nikolić. Znači, priznanje titoizma kroz službenu politiku Vatikana, a s druge strane saznanje da postoji stalno trvenje unutar Jugoslavije nasuprot religija. Malo je kompleksnije, ali mi smo slabije informirani i danas malo ko zna i za Javošika i Kozbeka u Hrvatskoj. Aha. Ja, mislim, da ste zamenjali Deriškovo in mene. Jaz sem na Vatikan lahko Zdaj, kar se tiče omenjate, če sem prav razumela, nekakšno dvotirnost Titovega odnosa do Vatikana in Vatikana do turizma. En je odnos do cerkve in religije v Jugoslaviji, drugi je odnos nedržavnega Vatikana v Jugoslaviji. Zdaj seveda moramo gledati, v katerem obdobju govorimo. V obdobju, v katerem sem jaz govorila, tudi 50 pa 60 let, to je bilo obdobje, ko so bili diplomatski odnosi z Vatikanom prekinjeni. Vatikan ni bil faktor meddržavnih odnosov. Da, to je posto. Od sredine 60 let so se začeli odnosi počasi obnavljati, v začetku 70 let so bili obnovljeni. 66 je na ravni Bil razvoj protokola. No, ampak formalno obnovljeni so bili v začetku 71. Omenjali ste obisk Tita v Vatikanu, sem prav razumela, ne? Ker sem jaz obisk Tita v posjedu. Da. Mislim, to je malo neobična činjenica, ponadam i nepristrani promatrači iz Manovi su goći. Kažu kako postoje kontinuitet komunističke politike koji ide na represiju prema religijama. A s druge strane, Vatikan, koji bi trebao uz to što je de facto centar svjetskog katoličanstva, dakle, propovijedati ono što je sadržaj vjere i koja je bila napadnuta, dakle, Jugoslavija, on se ponaša kao jedna realpolitička činjenica, jedna država koja odlikuje Tita, prihvaća ga i tome slično. Sad, dvojnost me interesira da li su to registrirali, na koji način su interpretirali intelektualci poput Kozbeka. I spomenuo se Nevošaka i Pahora koji razmišlja na tom tragu. Da, moram še to. Prej se govorila se dika Jugoslavije. Jugoslavija je postopoma omilila politiko iz Crvene religije, to smo omilila tudi tukaj. Enako je bilo tudi z Vatikanom. Kot v Vatikanskem koncilu je stopil na pot žurnamenta, to je prilagoditve sodobnemu svetu, pa če tudi je ta deloma socialističen. Je pa res, seveda, prvi komunistični voditelj, ki se je znašel pri papežu, je bil Tito. Vendar je tega treba gledati v nekem zunanjem političnem kontekstu. Vatikan pod papežem Pavlom VI, zelo takrat, je vodil nekakšno os politik, torej ne, da je ponujal roko vzhodu, ampak tudi sporazumevanje z vzhodom. In Tito je bil verjetno od vseh teh vzhodnih voditeljev najbolj prikladen za plus, Tito je tudi sam, pravzaprav, neko neoščeno in tudi to politiko povezovanja med blokoma, bil prikladen tudi iz tega vidika. Tukaj je veliko faktorjev, so zunanji politični, notranji politični, na eni strani vatikanska politika, na drugi strani jugoslavijska, zelo zapletena in kompleksna zadeva. O Kozbeku ste vi rekla, Jure, boš ti dodal, on je prosim samo polno, ker jaz bi se samo na to, kar glede na i pokušal
Vatikan gleda Jugoslavijo kao nesvrstanima, ne kao skup nekih afričkih i evropskih i ne znam kojih drugih socijalista. Tako, uvek u tom vidu Vatikan gleda i Jugoslavija je bila ona zemlja koja je htjela da uvek drži ove odnose na razini države. Nikad nije dopustila Vatikanu da bi nastupao kao neko koji zagovara interese vjernika i tako dalje. A meni interesira zapravo plus Kozbeka. Uopće Vatikan sa Kozbekom i ovim stvarima malo se bavi. Oni su se bavili, Vatikan je interesiralo pitanje, ne znam, trećeg sveta i u ovog oblasti došlo je do ovih kontakta u 70-ih samo malo. Da. Res na kratko, ker Bom samo na kratko rekla, Kozbek je bil za razvoj disidentstva in opozicijo v Sloveniji ključna oseba. Vsi, ki v tem svetu kaj pomenijo, so brali Kozbeka, so se sklicevali nanj, bili do njega blago kritični na določenih točkah, ampak glavnina je pa izrazita naklonjenost in pozitivno odnos do Kozbeka. Če pa ne želite kaj več, bom pa prikavljali posebno. Zdaj smo rekli, da po mojem potrebno zbirki situacijo leta 71 je slovenski katoliški intelektualci so pola na isti poziciji kot Hrvaška. Isto kot glasno nasilja in tako dalje. Vidijo v tem nek znak spoštovanja, neko možnost, da to nek možnost vendi, in potem od 70 let dalje se potem treba to rezultat. Prehajamo na zadnji del, se bomo povedali, pa vse, kar nasprotno primerom, da bomo dobili sina.